Ole voina hian 99 square omze 200 I claim shet 99 square amo 97 square 95 square 90 square 85 87 tiang square shim hi voina hian kan zirdona olsam taka calculate dan ina kan ommei meilai te hian amo kan chianten I Triana amo boya 95 square and zat nge amo 99 square and zat nge lo ti thutta se tu manin chume hun lai tak chuan calculator hi kan mamo thin ta ni ama sabara a 98 square chu antinga kan nge ava hardon ve 98 into 98 chu I ama sa 8 into 8 chu 64 nia chuan 4 kan ziak nga ba seng khatia kan thluwa ka khan kan ti theilo ta ani ai thilian number lian shim hi number pui shim hi chokturin paper amo calculator hi kan vazong ve phot thin ta ni maseng voina tang hian 100 bulami number shim square kan chok don ani chuan kan calculate don ani chuan paper le calculator hi kan mamo tur ani mi alo chutiang chumi chu kan target tur ani ole tuna a trick kan thiam ma in a basic concept khat voi khat en lokta ela ama savera chun multiplication a hemi te pani kan multiply ya chimza hemi te pani kan multiply ya chun hemi te pani kan multiply chuna topa hemi te pani kan multiply ta ne tuna 9 le 9 kan multiply nga 9 into 9 jo 81 ania 8 carry hemi 9 le hemi 9 kan multiply ya 9 into 9 jo 81 ania ma seng hemi 80 hada kan belanga chun 89 ania nga chu tiang bok chun hemi 9 le hemi 9 kan multiply nga 9 into 9 jo 81 ania 8 hada carry nia hemi 9 le hemi 9 kan multiply ya chun 81 ani 81 le hemi 80 89 ani tani hemi ro pani kan add thin tani mo kan belanga 1 chu as it is 1 heta kan ziak nga 9 le 1 chu 10 ania 1 heta kan carry nga 9 le 8 chu 17 ania 17 le pakhat chu 18 ani tani 8 heta kan ziak nga 1 heta kan carry le nga 8 le 1 chu 9 ani ta hemi hi a final answer ani tani omzia chu 99 square chu 9801 maseng hemi chu a basic ania SSC le banking tivel shima hian hei tiang method hian kan ti chuan hun hi a hek don lutuk ta ni mo competitive examination shima chuan hei tiang method hian ti lo sham hi a tha a ole tuna a trick hi kan thiama kan zeranga tuna ama sabera kan en tur chu 99 he ni mai 99 hi za atlin lo na pakhatin atlema wangin 99 a hian pakhat kan peyang mo 99 a pakhat kan pe chuan 98 hi abang don ta ni chu wangin heda line pani kan siamanga hemi 98 hi ama sazo kan ziak don ta ni chuan enzat nge kan minus kha pakhat kan minus tro pakhat kan minus wangin pakhat square chu hedan kan ziakang pakhat square chu pakhat ani ta a chuan abul loka 0 pakhat kan dang hemi hi a trick chu ani mai ta ani example dang kan la lenga ma se example dang lak main voi khat kan han shil fia le chunga kan en ma sakber tur thil chu 99 hi ni mai mo 99 hi za hi base value anga han kan la thin ta ni achan chu za atang hian na ya 99 ti vel mo 99 mo 98 97 89 95 92 tivel shim number hi amo 112 115 120 135 tivel shim hi 100 ina nei lutuk ta ni chumi function a base value hi 100 kan la thin ta ni 97 le 97 kan multiply nga heda kan en ma sakber tur chu hemi 97 hi ni mai mo 97 hi za atlin lona pathum in atlem ta pathum in atlema wangin 97 atang hian pathum kan pe don ta ni 97 minus 3 chu 4 ania 9 ai ta ni heta line pani kan siamanga ama sazo kan 94 kan zia kan hemi 94 hi heta kan ziak photanga chon enzat nge kan minus kha pathum kan minus tro pathum kan minus chon pathum square chu enzat nge 3 into 3 chu 9 ai ta ni chuwain heta 9 kan zia kang chon ama 0 pakhat 95 hi za atlin lona panga in atlem ta panga in atlem wangin panga hi 95 atrain kan subtract ang 95 minus 5 chu heta 0 nianga chon heta 90 hemi 90 hi ama sazo kan ziak don ta ni chon enzat nge kan pe kha panga kan pe tro panga kan pe ya chon panga square chu enzat nge 5 into 5 chu 25 heda 25 kan tiang tuna 0 kan ziak to don lo hemi ma hian achana nge achan chu 0 I kan
2 kha kan ziak to 0 a pani kha kan bel to ta ni chu vain a final answer chu 9025 hei tiang hi ni